Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрөрмандары, мекендештер, бизди ар кайсы булуң бурчтан көрүп жаткан замандашым кутмандуу күнүңүздөр менен. Карап туруңуздар, биз Ош облусунун Араван районуна келдик. Аравандагы бир агабыздын багына келдик. Негизи бүгүн биз сиздерге анар боюнча көрсөтүп беребиз. Негизи Кыргызстан боюнча анардын ордосу Араван дейт. Азыр бизде кебиз тосуп алды. Өзүн тааныштырат дагы ушул жердеги анарлар боюнча түшүндүрөт. Assalamu alaikum aka. Алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшы? Рахмат, Аллага шүкүр. Мен Мухтар Бурустам, шу жерде тугулуп өскөнмүн. Шу багда маша үлүш жерге бакка уруксат берди, онор баг кылдым, Кудай кааласа, Кудай буйруса. Канча жыл болду? Бу елге экилген мөмөжемиш онор нема десеге 7 жыл болду. 7 жыл. 7 жылдан бери Кудай кааласа. Энди бир 3 жылдан мебе кирди. Мана кысапта 4 жылдан бери мебесин алыпбыз. Аллага шүкүр. Мухтар ага, эми бизге ушул анарлар боюнча бир көрсөтүп бериңиз. Майли. Жүрүп, азыр кандай болуп атат эми? Анарлар Кудай буйруса жакшы энди. Бил мана энди азгына кечкеп калдылар, буну үзүп сатып эдик. Яна пышкандарын сатып жибердиңиздер. Пышканларын саттык да. Яна булар ham пишкен энди. Жине чоңойыш керек, ошончо калды булар. Кудай кааласа булар ham чоңоят, эми Кудай буйруса буларны сатабыз. Каягында жакшылары бар азыр. Энди ушундай юрариңиз, аны нар жакта көбүрөөк энди нары үзүлмөгөн тарафы. Шуну юрариңизчи, кандай? Жулунбаган тараптары бар экен. Жулунбаган тараптары көрүңүз. Акырын котурулабыз. Юрариңизчи. Мухтар ака, канча сот экен бул жер? Меники энди мен атым Рустам, фамилия Мухтаров. Бу жер өзү 43 сотик. 40 сотиге энди анар көчөтүн өткүзүп, маша анар бак кылдык. Аллага шүкүр, яман эмес. Мана көрүпсүз. Аллага шүкүр. Бу үзүлгөндөн койганы булар энди. Булар катта-катталарын үзүп саттык тиричиликке. Мана келе бериңиз, мана көрөсүз, Кудай кааласа. Бияларда маша Канча түп бар сизде эми анар? Энди меники хаммасы болуп анарымы немасы түпү 350 түп. 350. 350. Энди анча-мынча курганы бола экен, башкасы бола экен. Энди 300 түп ham дөрүң. 300 түп. 300 түп Кудай кааласа мейва кылыпты мана. Мана мейва кылыпты мана. Бияларды мана көрүң. Кана багыңызды көрсөтүңчү. Мунулар жарып койсуз, Булар өзү суукта жарылып кетет. Али суусуз болуп калганда, суук болгондо өзү жарылат. Буну жарбайсыз. Өзү табий жарылат да. Энди бу себеби энди пишкен деп эсептелет. Булар мана кайманалар булар. Энди мыналар ширин дана анар. Кисли сладкалары ham бар. Ошондой энди ар кыл чыгып калды. Энди Кудай кааласа науны мана ортолорго өткүзүп, көчөттөрдү өткүзүп, бир кыл кылыш ниятиде болмун. Кудай кааласа. Мана көчөтлөрдү көрөбүз мана. Рустам ага, суроо мындай да. Негизи анарды баарыбыз эле билебиз. Караганды билбейбиз. Карагандан биринчи элдер прибылга кызыгат. Билесиз да? Мана караң. Мына анарлар пишеле экен. Бышса элестетиңиздер. Жеңиздер келип кетип атабы? Баткенге барабыз, Баткендин лейлегине. Анарга барайлыбы? Мана буларды көрүң да, мана каймалар кандай болот, кандай солон болот булар. Аладагы bundan ham кызарат. Bundan ham кызарып. Bundan да кызарабы, Bundan ham кызарып, капкара кызыл болуп кетет буларчы. Машалла. Рустам ака, зор экен багыңыз, Мехнет кылат окшойсуз, Кудай кааласа энди мехнет кылсаңыз рахат болот экен да энди. Мана мехнет кылбасаңыз неме болот энди? Bunga карайбыз энди. Жалкоочулукта пайда жок. Жолунда пайда жок. Мана 4 мартта мана тайыны мана неме ашча чыккан нодаларын кесип таштайбыз буларды. Кеспесеңиз буга али неме кылат энди? Удобренияны бөлүп алат энди. Бөлгөндөн кийин мында аналарынча чоңоюп калат, башка болот. Тарага, эми биринчи ушул бак 40 соток 300 түбүңүз боюнча прибылды сүйлөшө. Андан кийин кантип караган өтөлү? Майли. Негизи быйылкы сезондо айталы. Быйылкы сезондо 300 түптөн канча тонна алышыңыз мүмкүн? Энди быйыл Кудай буйруса азыр бир 4 тоннадан ашыраак саттык дегенде. Дагы калганы бир 2 тонна эсептериңиз, энди бир 6 тонна. Кудай буйруса быйыл шундан энди алабыз экен да. Ассаламу алейкум. Кудай буйруса мана шу анардан бир 6 тонна саф пайда болуп калат Кудай кааласа. Ушу 40 соттоктон, 40 соток. 300 түптөн. 40 тонна. Энди бу bundan ham көп болушу мүмкүн эди. Энди бу табиятка ham баглык, сууга ham баглык, карашыңызга баглык ошондой да. Анан бу бир түп, могу анар, дарак. Максималный түрдө канча килограмм бериши мүмкүн ушу бир турушу? Бир турушу мана агар раса бир өзүнүн дозасыга жеткенде булар 50 кило 60 кило мейве берет экен. Маши бир түбү, мана караң. Бир түбү. Энди азыр 50 кило 60 кило берде жок энди. Бир 20-30 кило деген анар бар. Кудай кааласа яна 1-2 жылда
o'sha nimaga chiqib qoladi xudo xohlasa. Aa, 1-2 yilda. 1-2 yılda. Ha, bu o chiqqandan keyin mana ko'ratasiz buni. Jürüm öteli olsun. Endi bunda ozmazmi kunga kuyib ham qoldi, ancha-muncha anarlar. Kunga tüküyor ve Mana bir öz tabiattan bütelenirse şunday oldu. Kündünün sıktığına. Qana aka? Ko'rsatingchi? Kuymaganlar mana ya. Kuybegan ha? Ha. Bundan da gazlik. Ha, kichkina qararib tushadi ekan. endi İchiga ziyon yo'qmi? yo'q, endi bu unchalik ziyon yo'q motorga. Bari ichi nima bo'lardi? Ali rosa buni ancha-muncha qog'ozdan to'sdik bo'lardi-chi. Jo'rangizda. Qog'oz bilan Ha, to'sdik. bu Qog'oz olab, valaq bilan. Ana bu negizde maksimalda turdu 50-60 kilogram beredi eken. Hazır bular jaş eken, ошондо 20-30 kilogramdan beri atır. 300 tüp berse 30 kilogramdan eseptesеңиздер, 9 tonnanın tөгөрөгүнө 9 tonnaga чейин бел берет экен. Xudo Ал жагына эми анардын дүң баасы кандай билбедим, эсептеп көрөсүздөр. Эми мен кароо стилини дагы сурап өтөйүн. Муну кароо кандай, мээнет кандай кетет экен? bunga mehnat qilasiz, inay olasiz. Buni sebab kuzda mana cho'plardan tozalab, mana o yoqda ko'ratasiz, o yoqda cho'plardan tozalandi. O nar yoqda. Etigine. O eteginde mana tozalab kelishyapti o nimalar. Mana o cho'plarni. Tozalab Endi keladi. cho'plar yo'qolgandan keyin bularga udobreniya tashlanadi. Udobreniya tashlab, uni tevasiga nega fosfor nimada doridan nima qilib, buni go'nglardan ko'mib turib, nar yoqdan ariq ochamiz-da. Ha, Narıqdan arıq ekstranny bulaşılabı. Ha, yo'q, bu yoqda ko'mib tashlaymiz. Bu yoqda o'sha nimadan vысасывающий nimasi bo'ladi endi, o'sha tortadi tomirni shundan pitatsiya qiladi-da. Men tushunigim boyuncha mo'g'a ariqdan suv qo'yib, Yo'q, mana shu udobreniylarni berib, bul jaqdan bütgönden keyin nar qaptalanadi. nar qoladi. Mana shu yoqqa udobreni tashlab turib, buni ko'mib turib, u yoqdan ariq ochamiz-da. Ha. Inekim tomir bu yoqqa ikki yoqqa ketadi-ku. 1-2 kun bu yoqdan, o yoqdan. Keyin al jaqni ko'mib salib, bul jaqdan ochadi ekan. Mana shunday. Qana mo'l jaqda vashsha zo'ri bor ekan. Teyetigine qip qizil. Hozir maqaja kelaringiz, merdan qaytamiz mana kelaringiz. Oy. Ha. Buna anar degan. Maşallah. Bizde Batkende bunday yo'q. Anar öspeyt. Bizdikiler qilbaybi, jalqobuzbu. Buni qarаңызlar. Mana bu yoqda anarlarni ko'ringiz mana. Ha. Mana aka. Mana anarlarni tartingiz mana. Mana ularni. Oh. Mana bu yoqdan solun ko'rinadi. Bu yoqdan ham bir qarab qo'yamiz. Anar jeyingizler gelip ketip otağı? Anar. Anar dep mına şunu aytadi. Aravandın anarları. Maşallah men az jeyim kelip otat. Erterek videonu öçürüp turup jeyim kelip Xudo ketip xolasa jey so'z beraman. Kelaringiz. Rustam aka keltiripsiz. Ha, xudo Sizni izlep geldik biz. Aravanga. Rahmat, tanijonlar sog' bo'lsin. Endi shunaqa qilib mehnat qilyapmiz endi. Başka ne menen elektriniz dağı? Kanday bagbançılıklar var? Endi buni o'tida bir 10 tupcha gilos bor. Gilos bor, pasta shoptoli bor, nima bor? Anjir bor, sliva bor, o'rik bor. Oshpashta 3 sotiga. Özünüz Основной 40 sotigida shu endi anarda. Основной anar. Основной anar endi bu yerda. tuğandar söz yok. Negizi anar jönde bir ret bilip berdik. Özü negizi pribul eken. Ama bu kadar kurt düşpeybi? Tushadi bunga ham ozmas ximikatni berib turmasangiz qurt tushib qoladi ekan. Ximikatni endi zalal qilmaydigan, hali mo'majemishga zalal qilmaydigan darajada beramiz-da endi. Sabab o'zimiz ham jeymiz, uni ellarga beramiz, sotamiz. Ana shu qizil analarni. Boshini ko'ringiz-da ana. Pul udobreniya degende göng. Selitra berilib, berilbeydi? Selitra ham azroq beriladi. Основной go'ng. Основной go'ng. Selitra endi nomiga endi. Mana bularni ko'ringiz mana. Mına sizlerge. Mana. Mına. Bu jag'iga o'ting mana. Mana shu. Mına şunumuz bir 40 kilogram beredi o'xshaydi da. Beradi. Mana shu Xudo bersa, aytyapman sizga, o'sha normalniy bo'lganda mana shular. Bu emi 50 kilo 60 kilo meva beradi ekanda, bir tu. Yani mana shu bir tu esettiriladi bu turo. Xudo bersa, endi bu mına şu 50 kilogram chamalab qoladi deydi. Xudo xolasa chamalay. Berib qoladi. Pardoyo qanday ekan degan, qana. Ko'rsatingchi, ochib. Damı qanday ekan? O'ta damli ekan. Damdus. Daraxtning ustida ochilib qolgan. Ha, bemalol uzib jergilar buni. Nimada? Ancha-muncha kislotlar ham bor. Bu endi Xudo xolasa nomini yaxshilayapman endi.
Aşağı bir şirin dana kılıp Xudo kalırsa buyursa bazı şirin kılayın yine. Yine keyin dalneşi Xudo kalırsa bir soğuk çıkaratırgan bir azmaz nimege ruhsat bersenger soğuk ham kılıp naturalni Xudo kalırsa oşunda Soğuk kılıp Ha, so'q o'zini naturalni Xudo kalırsa hech taka qo'shmasdan naturalni so'q qilamiz. Nima qilamiz Xudo bersin. Ha, bizde Pardagoyo bir kana birinci kommentari nesi jaktın, ne özgöçölüktörü bar eken, ne sizde mындай эме кыла алды деген, таң калтыра алды дегендей. Эми биз бүгүн Аравандан келип биринчи баягы агроэкспедиция биринчи күнү. Биринчи эле сиздин чарбаңыздан баштадык аке. Rahmat. Ошол анар чарбага келдик. Эми даамы укмуш экен. Жана кисло-сладкий деп атабыз. Именно мага почему-то ширин туура келиптир да. Чоңдугунда караңыздар. Вот 300дөн ашык дедиңиз. 300'dan 350 tabanar бар эле. Endi bir tekte kurup atkany бар. Oşun esene bir 300 бул бар. жерде өтө чоң мээнет бар экени көрүнүп турат да. Ama mehnet kılış gerek. Mehnetsiz rahat olur. Ошо асты таза, бүт ухоженный, бардыгы прям өз ордунда экен да. Көп сейбесин, жакшы меме бере берсин. Сиздин сарайыңызга салыштырып койдум. Окшош экен, Таптаза карман. Эмгек. Эмгек. Xudo bersa. Ustam aka buni tagып alın. Rahmat. Keltirip Ustam aka. Ha, endi Ebi bizdin eng akırkı suroo bolsun Ustam aka. mayli. Bu birincisini terip sattım dediniz. Aha. Bu sır bol bolsa эми муну дүң баада сатсаңыз керек да. Bunu endi başkasına bir tönege jakında bir 50 so'mdan sattım. 50'den. Bunu keyingisini nimesini bir 3 tönege jakında 40 so'mdan sattım. Oşo endi atepani 5 tonna 4 aşağı sattım. Endi Xudo kalasa yana bir 2 tonna chiqib qoladi Xudo kalasa bir. Çıksın. Chiqib qolar Memesini endi. bersin. Ha, men buni harakat qilib jatamiz endi sug'arib boshqa qilib qarab endi Xudo bersa chiqib qolar endi. Niyat qilib turasiz-ku. Çoң oysun, ağa çeyin menet kılыңыз, işlerge ийгилик туугандар, Анар Чарбан Рустам экенин бакчасыны сиздер көрө алдыңыздар, комментарийге калтырыңыздар. Жактыбы, канчалык деңгээлде жакты, негизи мага жакты. Рустам эке, иштериңизге ийгилик, чарбага ийгилик, өтө бизге жакты. Буюрса биздин YouTube каналдан көрө аласыз, адамдарга канчалык жакты мына ошол жактан да көрө аласыз. Бул Анар негизи жеңил нерсе эмес окшойт, Ha, mehnat qilish kerak. Mehnat болбосо болбой калат. Boshqa mana xurmo, nima o'rik, shopdoliga qaraganda buni mehnat ko'proq. Buni asha mana aytib atamku, buni tagini albatta buni 4-jo'li mana shu hozir uxot qilib buni olib tashlaymiz-da bularni-chi. Olib tashlasangiz bunda hali bo'linib mana kichkina bo'lib qoladi nimalar. O'sha tozalab turasiz-da pastini. Ama mehnat действительно ko'proq bunichi. Ya'ni men elda qilsin degan maqsadda emas. Biroq qilsa maza. Men o'zim shu bog'ni yaratganim uchun men o'zimdan o'zi roziman-da endi. Bu hobbi sizga? Bag'bonchilik hobbi. Endi men shunga qiziqdim-da endi. Men o'zi voditelman, shoferlikda qaradim. Endi biroq meni qarasam, elda birov xurmo, birov shoptoqlar, birov gilos ekayotadi. Endi men shuni bir onar egenchi deb maqsad qilib onar ekdim-da. Bo'ldi. Jalatkan Allah Taala işingizge ийгилик берсин, бул жака молчулук берсин иштериңизге. Рахмат, Танжан. Ушул жерден буйруса, ниет кылыпсыз, натуральный анарсок чыгарайын депсиз, ошого дагы Алла Таала ниетиңизге жеткизсин. Аманда эмесе, аманчылыкта көрүшө берели. Рахмат. Видеону жыйынтыктадык, саламатта калыңыздар. Рустам экенин Анар багына келдик туугандар.